Erizoba ryabari rya kabiri ahabo kurahira kw'abanyishengero kandi omukorogu gutanikire nyumwe yabazyo nuguza kwa nyencha kare. I Katsime Adrien swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Abarahira Erizoba hari Minister Henry Musasizi, Minister Jim Wes, Minister Norbert Mao n'abandi kandi baraganso kwegita hari mukuru w'ihanga okurwanso burwenguzi omuyihanga. Ndakusima abantu bitu ba Rubanda East habwo kumpa karuru ejimyaka yona ayitumazire turakora nabo kandi nka okunaheza kutera ebirahiro byanje nimbaraganisa ngw'abanyashema umurimo gwatandika ogwa member wa parliament kandi ogwo kushakira omuyanya yitu nangu n'ihanga ryitu kandi no gukora hamwe ahabwo kubatinka akora nyenka nite kokora na government nyenda gukora na private sector nyenda gukora nimwe abantu abampire obururu kugira ngo tuyishikanise abebembezi nashi abantu bakaronda abebembezi babo nyenda ku congratulatinga nashi kutabarusya abanyarwampara bona abampira karuru abampiro hagize bwabo mutabarike mwebare izoberi Kansime ana narahizubwa nko munyishengero mucyara ahabwa Rwampara district. Erizoba nishanyo gabira abanyantungamo kutwabetarikire campaign yitu tugaragaza abanyantungamo kubakorera kuhindura ntungamo yitu ombintu by'emishomo ombintu bya byentasa ngo buri mucyara buri mwana buri munyeto buri mushija nito tubone ntasya omakagito as a government ya NRM echo echhire priority ngo buri family obone ntasya omakagabo. Abanyishengero abarahira Erizoba harumwine mpaka na Steven Kangwaje kandi baraganso gukora hamtindo gwirwa red hango eryambarra ejimbara regional referral ndagita level ya national etunge sente zirireyo pressures ezigiruho abunde tukatunga embazeru kumara tutunga bombe kana ward zezindi so ndiyo twenda concentrating amashanyarazi ga Katojo amizga chwamba nendije myanyo mu nyakayo jeri mu nshozi president waro mugisha nsime omunyabukanga notabanyabukanga konko muntu wabukanga isingiro Uganda na NRM okuba kuri cyakaruru kuturigiremu konka kungarakara bazoro wanje nsima bukanga munonga mwebare kumanya mpurire ntarwire konka mwebare no kumanya ndwire mukayikiriza mukampa obugabe bugaruka kubebembera kandi ubundi yakitana member wa parliament wa Kitagwenda obwa hati abwo kubatinchire muronde hati narahira kurungi so emirimo yaza kutandika nyanda kusima ruhanga owatwise izoberi kandi izoba rikuro mu magaraganje eriyo kutandika emirimo ya parliament ya Uganda nyanda kusima mucyara omberireho omurugendo rwena oruturabiremo nyanda kusima abanyakitagwenda abampikize aha kitinisechi mukangwaniri hato mukabasa kutamamani ganyu mukampa sente abandi baraganisa kora amahanda eriyo mu mberambi chwera abantu okutambuza emishuburo yabo kurungi kandi ikindi tuza kubahereza kukore inguto zitu kureba ngo twazitaho tamaka ezitaruho tamaka twazuboneza zaba first class mara twareta mizi ombuchweka bigataka kiremu nibinje bindi kutekateka ngo ninja kuhindura mu rubuheju na munonga omubuhereza nkobwa amashanyarazi obwa mizi obwa amashomero engutu nebindi gamba tunakubanza kwata by'amagara tumanzi twara mutwatereze by'amagara abantu bitu bafuna obuhereza burungi kandi babasa kugenda byo misho ekindi nyenda kora imihanda yitu hakwa tumanye imihanda yitu erisizono enjo yake kugwa oshange imihanda yitu yaburabura harabtu abuza ahabo kurema kore barukuraganisa kandi ebintu byo batugambira bwenye ndakubaraganisa kuyesi nebito akoze konka haruhebyo ebito betaka koze kandi nyenda kwesigamo omukisanjo nabyo oborahanga ryo mwezi witu tuja kugezaho munonga turenge twabukora kugira munonga president abenagamba ukurwana soboro omumakagito
abanyishengero 358 nibo barahire kandi 100 nibo basigire abari kuza kurahira nyenca kare ubu okurahiro kurahwe gasha kwa Jimmy Mhumza.